Dobar dan i dobar dan i svim pratiocima Facebook stranice Dveri Beograda. Evo smo na platovu ispred gradske opštine Zvezdara. Danas se održava 9. sednica Skupštine opštine. Ispratit ćemo malo i dolazak odbornika i malo ćemo pričati o budžetu, mada nemamo kompletan materijal jer čelnici opštine Zvezdara ne žele da nam daju materijal da možemo da pogledamo i taj materijal naravno ne postavljaju na sajt opštine, tako da nismo, dobili smo neke podatke i o njima ćemo kasnije, ali sada ćemo samo da ispratimo sve odbornike pred početak same sednice Skupštine opštine Zvezdara. Problematično je to da se ništa za ovih 8 godina nije promenilo. Nažalost, opština je postala još zapuštenija, divlja gradnja buja na svakom koraku. Evo preko puta, videli ste, preko puta opštine Zvezdara nekada depo koji je bukvalno ispade namerno spaljen da bi se sada tu zidao neki potpuno novi hotel, kompleks ili šta već, i radovi su već u toku i kao da se ništa nije desilo. Šta god da su oni zaposleni u tom depou koji su imali neke svoje radnjice imali, to je propalo i nikom ništa. Bukvalno sve se radi na štetu običnog čoveka i u tom smislu ispratit ćemo danas šta se sve ovde dešava i kako se troši novac iz budžeta gradske opštine Zvezdara. Nažalost, mnogo toga mora da se promeni i Srpski pokret Dveri ne priča bez veze da treba da se promeni sistem, jer oni na papiru stave sve da je idealno i najbolje, a na terenu je to potpuno druga slika. Iz tog razloga, pošto se pokrivaju svim tim papirima, nema i te formalno pravne odgovornosti, ali ozbiljni tužioci, ozbiljna policija, ozbiljni inspektori, ozbiljne sudije će to svakako imati u vidu kada se sve to bude istraživalo, a očekujemo u najskorije vreme da predsjednik opštine Zvezdara, predsjednik Skupštine opštine Zvezdara, znači Vladan Jeremić, Aleksandar Eror, zaposleni Saša Pavlović i Nebojša Perić i bivši predsjednik opštine Miloš Ignjatović budu što pre uhapšeni jer su iz budžeta opštine Zvezdara sa konkretnim dokazima izvukli iz budžeta 1.000.000 evra. Nažalost, više javno tužilaštvo ćuti i pored neoborivih dokaza i pored urgencije koju smo poslali pre mesec dana nisu preduzeli nikakve istražne radnje, niti su ikoga pozvali na bilo kakav razgovor ili na neko uopšte bilo pokretanje bilo kog istražnog postupka. Naravno, to nas neće obeshrabriti, nastavit ćemo dalje i sve dok ne vidimo da su Vladan Jeremić, Aleksandar Eror, Saša Pavlović, Nebojša Perić, zajedno sa izvođač radova Igor Mitrović, nadzorni organ, odnosno direktor preduzeća Sikotek Slađana Kovačević, njen zaposlen, zatim zaposlen u Izoteksu, dok svi ne budu u zatvoru, mi nećemo stati. I to je više nego očigledno, jer, evo dobro, nastavljamo dalje, imali smo neki prekid u internetu, prosto kad god se pomene zatvor za čelnike i funkcionere Srpske napredne stranke na opštini Zvezdara, uglavnom nestane internet. Malo je simptomatično, ali nema veze i to nas neće obeshrabriti da nastavimo dalje i da sve te ljude vidimo tamo da im je i mesto, a to je zatvor. Nažalost, građani Zvezdare snose odgovornost za to što su ljudi koji su, za koje smo već rekli da su načinili teška krivična dela, za njih ponovo glasaju
pisali i sami, znači ispada da su saučesnici u svemu tome što rade ovi funkcioneri. Jer kada vi non stop glasate za jedne iste ljude, a znate da su oni krali, da su izvlačili novac iz budžeta, da ništa nisu uradili da se vama poboljša standard, onda ste vi na neki način indirektni saučesnici u svemu tome i pozivam građane Zvezdare da se uozbilje i da svaki put, sledeći put dobro razmisli za koga će da glasuju, a ne da za 1000 dinara za paket hrane prodaju svoj glas, a da posle naredne 4 godine ne znaju šta će da rade i kako će da obezbede sebi i svojoj porodici minimalne uslove za život, odnosno ne vide da im je standard poboljšan, niti povećane plate ili uopšte generalno svi uslovi za bolji život. Sačekat ćemo još malo, nažalost dolaze izgleda odbornici u posljednjem trenutku, ali je bitno da ih svaki put podsjetimo i da ne budu mirni, da ne mogu mirno ni da spavaju i to je naš prvenstveni zadatak, a ovim putem u stvari podsjećamo i policiju i tužilaštvo da počnu da rade svoj posao. Evo ja ću samo na kratko da uđem malo ispred gde će se održati današnja sednica. Ovo je u ustanovi kulture Vuk. Sve je spremno, samo odbornika nema. Poneko je došao od odbornika i sedi, ali mi ćemo biti ispred i sačekati sve one koji treba da dođu, a opština Zvezdara ima 53 odbornika. Ovo danas je 9. sednica Skupštine gradske opštine Zvezdara. Ima više tačaka. Najzanimljivija tačka je izveštaj o ostvarenim prihodima i izvršenim rashodima budžeta gradske opštine Zvezdara za period januar-septembar 2021. godine i naravno još važnije je predlog odluke o rebalansu budžeta gradske opštine Zvezdara za 2021. godinu. Oni su isplanirali neki budžet, ali očigledno da im to nije bilo dovoljno, pa se zato danas i održava ova sednica kako bi uradili rebalans budžeta i ono što smo dobili od podataka, o tome ćemo govoriti malo kasnije. Mogu da vidim te plakate, šta si Fića spremio, da vidimo šta nam se dešava na opštini Zvezdara. Evo ovako, gde su putevi na Zvezdari, gde je 1.000.000 evra. Ovo je situacija po kojoj je isplaćen ovaj put koji ništa, u stvari do koga građevinska mašina uopšte nije ni došla. Možeš, Fićo, i da nam kažeš kakvi su putevi u Mirjevu? Pa, to su putevi, znači zemljani, mislim, par puteva je urađeno još za vreme žutih Đilasa, ali sve što su obećali, to su polski putevi, znači zemljani putevi, nema ništa ne urađeno, apsolutno. I na teritoriji Mirjeva imali mnogo kluba, znači nema. A ovih puteva od 6 metara širine nema nigde, jel? Gde su ti putevi? To je bajka i šarena vlaza. Nema puteva od 6 metara. A reci mi, Fićko, jeste vidjeli neko uređenje između zgrada tamo da se nešto radi? Da.
kupuju glasove, već su krenuli. Kupuju glasove, da. Dobro, da vidimo, ovo je baš u velikom mokrom lugu katastarska parcela. Da. Na teritoriji Mirjeva, znači tamo, mislim, ima jedan prema Lešiću. Pogledajte šta je sve naplaćeno. Prvo da je rađen iskop zemlje rovokopačem, pa ručni iskop zemlje, pa transport zemlje, pa mašinski iskop jarkova u zemlji treće kategorije, pa izrada novih ivičnjaka u betonu. Gospodo, da li vi vidite ovde ivičnjake? Izrada tamponskog sloja šljunak 15 cm. Zatim izrada novih ivičnjaka u betonu, betonski 12-18, pa imamo druge betonske 18-24, kao da je ozbiljna saobraćajnica u pitanju, a ne lokalni put. Da, šteta, nedostaju. Gospodine odborniče! Putevi na Zvezdari, kad će biti? Pitamo nešto samo. Ko će odgovarati? Ne. Evo, onda, u redu je. Samo izvolite, nema problema. Znači, nastavljamo dok sačekamo da dođu ostali odbornici. Neki koji glume da su civili, malo su odbornici, malo su funkcioneri. Sve po potrebi, sve šminka i maska kod Srpske napredne stranke. Evo ovako, nastavljamo dalje. Znači, uradili smo nove ivičnjake 18-24, uradili smo ivičnjake 12-18, pa smo onda tamponski sloj od 15 cm od šljunka, pa onda podloga betonska Moliću, lepo 10 cm, a nekategorisani putevi se rade sa podlogom betonskom od 10 cm, zatim asfaltni zastor, čak je negdje i popravljen asfalt, samo da vidimo, ne mogu da verujem, izrada, ovo je najvažnije, izrada bito šljunka 22, da, od drobljenog agregata 8 cm, 1760, dva puta je naplaćeno i zato je u ovoj situaciji tako i napisano. Izrada asfalt betona od 5 cm, izrada koji je AB8 i AB11 po 5 cm. Možete vi da zamislite da je jedna takva saobraćajnica mogla da bude urađena u malom mokrom lugu, a da gospodin Vesić nije došao da je otvori. To bi bilo neverovatna situacija. Pošto nema odbornika, znači, naravno, zaboravili smo da vam kažem da su pre toga uradili tucanik od 0 do 63, debljine 30 cm, pa noseći sloj od struganog asfalta, a to je izrada bankina. Ono što je najvažnije, prosto kako su krali i nisu znali gde više da pišu, pa su radili i bankine od tucanika, granulaciju 0 do 31, širine pola metra obostrano, i sve je to naplaćeno 3.791.000 dinar za nekategorisani put, katastarska parcela 1797, katastarska opština Veliki Mokri Lug. Da li treba čvršći i jači dokaz nego ovo tužilaštvu i policiji pa da krene da radi svoj posao? Mi ih još jednom pozivamo da podhitno uhapse Vladana Jeremića, Aleksandra Erora, Sašu Pavlovića, Nebojšu Perića, Igora Mitrovića, izvođača radova, i Slađanu Kovačević, direktorku Sikoteka koja je vodila nadzor i koja je sve ove radove potpisala kao da su izvedeni, kao i da oduzme licence Nikoli Tatalović i Draganu Goluboviću, jer su oni to potpisali, a da nisu te radove ni videli na terenu. Ono što je simptomatično, da je taj ugovor bio na 59 miliona dinara, da je bio na 30 različitih lokacija i da je u isto vreme trebalo da se radi sa 30, znači, mašina, finišera, rovokopača, kamiona i ostalo, i da je prosto neverovatno da je to moglo da se uradi za 30 dana. Sačekat ćemo i ostale odbornike, nego je neverovatna situacija da danas baš posebno kasne.
posle idemo. Što zamislite se toliko. Dobar dan. Jel ćemo danas moći da uđemo? Da slušamo o budžetu, kako trošiti novac? Dobro, mi ćemo pokušati, pa ćemo sesti, pošto vidimo da nema odbornika, onda ćemo mi ćemo doći kasnije malo da vam se pridružimo, da vidimo kako radite. Kada će odgovarati, evo da vidimo o kome se tačno radi. Samo da ne bude kao u gradskoj upravi, mislim da nismo mogli ući. Miloš Ignjatović, bivši predsjednik opštine Zvezdara, Vladan Jerević na početku i Aleksandar Eroj, predsjednik Skupštine u prošlom i sadašnjem mandatu. Naravno, Vladan Jeremić je napredovao. U prošlom sazivu je bio član veća gradske opštine Zvezdara, a u ovom od 2020. godine je predsjednik opštine Zvezdara. I to je neka mantra koja se koristi zadnjih 20 godina, što nekako više novca izvučete iz budžeta, više napredujete. To je bilo pravilo i kada je prošla vlast. Srpske napredne stranke upravo. A sada su... Ne cene se pošteni ljudi, mislim čuo sam da su mnogi su dobili otkaz premeštene na niže radno mjesto sa funkcije, zato što nisu htjeli da se upuštaju te nečasne razne i krađe, apsolutno. Takav profil ljudi se ne cene Srpske napredne stranke. Samo oni koji slušaju i koji hoće da potpisuju fantomske puteve i da... Dobar dan, dobro, vi kako ste? Da pogledamo još neke puteve. Katastarska parcela 3537 više nego očigledno, put nije urađen. Iz budžeta gradske opštine Zvezdara isplaćeno 2.727.880 dinara. Ovaj put je toliko očigledan, znači prosto se nalazi ovde i to je neki put koji je trebao po katastarskoj parceli da bude urađen ovde, a nema urađenog puta da biste došli uopšte do ove tačke. Nekoliko kuća postoje na početku, deo puta postoji. To je katastrofa, ovo je put prema Lešću od Mirjeva, znači od Oboda, od tamo zadnje stanice 27-ice, to je put prema Lešću koji uopšte ne postoji, koji je za vreme žutih isto i sad, mislim, sad je jedna zarasla uopšte, neprohodna šuma uopšte. Da, mi smo ove puteve obilazili u vreme garantnog roka. Znači, garantni rok je bio 20. april 2020. godine i mi smo te puteve tada obilazili, zategli smo ih u ovakvom stanju, a kao što ste videli prema onoj situaciji isplaćen je novac kao da su asfaltirani i to sa 8 cm asfalta plus silni oni radovi koji su izvedeni kao da je u pitanju autoput. Ono što najviše bode oči to je da su ti prvi putevi u malom i velikom okromnom lugu planirani da budu širine čak 6 metara, plus obostrano izgrađene bankine od po pola metra, što je, kogod poznaje mali mokri lug, veliki mokri lug, zna da tamo ne može put ni širine 2 do 3 metra, negde da se uradi, obzirom da je gusto naseljeno i da nije naselje urađeno planski, a ne širine 6 metara. Međutim, opština Zvezdara je nastavila da radi te radove i nastavila je da koristi tu formulu za izvlačenje novca iz budžeta i zato imamo sad te kao kvazi radove uređenje između blokova zgrada u Mirjevu, zatim izrada nekih parkića po malom i velikom mokrom lugu, ali to je čista kupovina glasova sada pred izbore sledeće godine.
građani, uzet će se novi kredit za to. Jedan poseban video napravit ćemo o čuvenom petom parkiću na Zvezdari, koji, evo zvezdarska i uopšte beogradska ekipa Dverijana stiže i Čukarica da oslobodimo Zvezdaru. Dobrodošli, Nado. Dobrodošli. Jeste se odmorili od protesta sinoć? Jesmo, malo smo se umorili prilično. Vidimo razne komentare opričane na mrežama, nešto kao namešteno, nije ništa... Ali bilo je odlično. Znači, pozivaš ih da dođu i večeras u 20 časova ispred... Svi što ste na tastaturama, prešaltajte se malo... Prošetajte, još je lepo vreme, baš je divno bilo za šetnju, malo ste prošetali policiju. Da malo... Niste, da. Potrebno da izađu ljudi. Ljudi, ovo što se dešava danas sa ovim COVID propusnicama, to nije kraj. Znači, neće to samo tako valjati, to je samo prvi korak, niko da istupe u školu. Dođite večera svi u 8. Ovo čak i ne znamo. Mičko, drži ovako dika. Tako samo drži. A ne možeš, šta će da... Ana, pomoć. Malo ćeš da emituješ, gledaš, vidi ti da pičku. To smo već pokazivali, znači Vladan Jeremić, Aleksandar Erov i Miloš Ignjatović, to su glavni funkcioneri opštine Zvezdara. Gde je ova banda zvezdarske opštine? Evo stiže nam učiteljica iz Srpske napredne stranke, profesorka. Jeste, nadam se da ćete da se odlučite da izađete iz te stranke, posebno zbog mnogih i zakona, zbog ovih COVID propusnica, posebno što nisu izgradili one puteve u novom velikom autolugu, a i shvatili. Za učiteljice posebno baš žalostno. Mi moramo se dogovarati. Dobar primjer, biti s ove djece za učiteljica. Kao što se tu jedna odbornica Srpske napredne stranke nam je prošla, ona je iz prošlog mandata, evo su nam ostali zaposleni. Oni će dođu na centara, oni obično prolaze na ovaj ulaz tamo. Renko? Renko? Da ovo zatvorimo zbog promene sistema. Zalepimo s ove desne strane.
Nisam spreje pored. Uskoro će ovo biti zatvoreno, Dok promene se sve. jer ovaj sistem korumpirani i kriminalni neće više da radi. Zalepi na ruku, na ruku. Kako ušao je čovjek? Sad krećemo polako, jer počeo sednica, moramo malo da vidimo ovo obezbeđenje. Da kažemo, kad sam ja bila odbornik ovde u prošlom mandatu i na budžetu, za obezbeđenje se davalo 2 miliona dinara, a sada je taj iznos preko 6 miliona dinara. Pa vidite vi koliko vrede usluge obezbeđenja opštine Zvezdara. Nije ni čudo što niko ne može da ući, što su svi zaštićeni. Pitajte čovjeka kolika mu je plata, da li dobije minimalac, da li mu blizu. Ko plaća ovi? Velja nevolja i Ne, ovaj da... ne, sad se ne zna šta je mafija, šta su obezbeđenja, šta su navijači, to je sad sve jedna firma. Ma nije to se vidi. Ja, ovo su pošteni. I ona je bila poštena Kalović do skoro. Bila je oličenje Sad poštena. je poštena. Poluvijem. Dokazuje Đukanović da on nema poštena. Državni sekretar policije, a uzeo je šefica mafije sa Sicom. To je interesantan ovakav slučaj. Zajedno mi hoćemo da obeležimo kada bude uhapšen Vlada Jeremić, Aleksandar Da, ovo je Jeremić, Saša uvod. Pavlović, Nebojša Ferić, Igor Igor Mitrović. A Vesić na kraju. Na kraju. Inače se čuti zato što to doseže do Vesića. Nema možda veze ni čak sa ovim ljudima, ali Bože moj, oni su potpisivali neka Ali ona će biti žrtvena jagnjad, svakako prvi će pasti, mislim, već su se možda... Vesić drži mi 6 još neko vreme, to prođe. Ovo je dokazni Da, materijal. ovo je, da, naravno. Naš posao je najvažniji. Možda je pitano o čemu se radi, gde je novac, to što su uzete pare, nije urađen put, duplo naplaćen. Mislim, ovo ljudi koji su došli da budu u službi građana, ili su to neki lopovi koji su došli za svoje džepove se bogate ovdje. Da sad im vidite da sam pustio. Pa možete da zovete ga. Bio je prošli put. Nek dođe. Znači, ali ima sad da čovjek ušao ispred nas. Rekao je, da. Sledeći Samo smo da ispratimo da nam ne prođu s one druge strane, nadam se da neće da je ovo glavni ulaz. Ali ja bi se podustivali, vidjet ćemo. Nećemo se da prođu, a da ih ne vjeruju. Gledajte za sistem, kao korumpirani sistem, služi njihov. Pa znam, ali opet svi ti Da, ali nažalost svi čute i onda ispada da svi kao samo rade svoj posao. Ne, ovi ljudi za Privatno obezbeđenje, pa i oni isto samo Oni su rade svoj podobni. posao. Videla si Nadu kako su se ponijeli iz privatnog obezbeđenja kada je bila javna Vidite ovaj sednica. ovaj samo tu ne znate. Ovi novi nevidljivi putevi, sad je ništa doprinos arhitekturi, malo se vidimo kako se to radi. Nevidljivi putevi. Ne morate zbog nas masku, šalimo. Korupcija. Ono se ko nosi maske. I fantom. Ja vidim da ste malo priušedan gospodin, on isto nije poslanik, nije nikakav Naravno, odbornik, je ništa, haos. ušao je, a nama ne daju da uđemo, ne znam iz kog razloga. Po kom pravilu Došli to samo je da pitamo čisto gde je novac, zloupotreba. šta se dešava s novcem koji su navodno investirali u puteve preko ćerki, firmi, kumova, svastiki, rođaka, znači plaćen je novac za puteva nema. Ovo je navodno Da dođe da mi to savjeti. svima nama. O, pa nemojte, molim. Kako to selektivno puštate ljude, mislim, Ovo je neka vrsta diskriminacije, dakle mi ne možemo da uđemo u svojstvu građana, ali zato mogu da uđu ljudi podobni, očito, koji neće imati zamerke na rad od jedne od korumpiranih skupština u Beogradu. Nema tog obezbeđenja koji će zaštiti od lustracije koja je vola. Tako je. Vidite ove gospođo, faktura, na teritoriji Mirjeva. Šta kažete za ovo? Nemojte me gurati, nemojte me gurati. Ne možete vi da galamite. Nemojte gurati, imam pravo da predmeću odgovornost. Treba da ste nasilni. Hoću, mislim, šta me gura, mislim. Alo,
nisam rekao majke mi. Tambura, ti poštuješ epidemiološke mere, uđi ti, imaš masku. Ti si vakcinisan, Ti lepo možeš da uđeš, lepo ti stoje maska. Ja sam vas. Možda mi ostavimo maske? Što? Ja sam vas. Nikiću, možda im se ne sviđa tamburina maska, probaj ti s tvojom. Vidjeli smo mi mnogo što ste više. Vidite me toga. A šta radite? Tek ćete vidjeti. Vidjet ćete rešetke. Tako je odgovornost ilustracije za ove zloupotrebe i svašta. Ovo će robiji da budu za ovo. Moram ne bi makro pišu. Ja, zašto ja? Ja nisam bio na vlasti. Ljudi u nacističkim logorima samo su radili svoj posao. Da. To po zakonu. Dođite predsjedniče malo da se Dođite, družimo, predsjedniče, dođite kao dođite. prošli put, lepo nam je bilo. Samo ste se družili da prođe. Da, vi ste fina gospođa, možete. Vi možete Ništa lično, još tema. Revidirajte svoj posao. Gospodina Jeremića. Svi radimo svoj posao. A posao se svodi na pljačku i zaštitu. A vidi gospoda, klinu glavom dva puta, usvojiš neregularnosti i to je to. E, znate vi nešto o ovim putevima, šta se dešava? Ne znam, ja sam. Opozicija? Pa i mi smo Ima opozicija. opozicije. Pa stanite s nama ovdje. Pa mi smo bili s vama u koaliciji.